मैम मुद्रा मनपुर बेंग आइना ताम नोक्सिरि को ngasi ki video sti yamna interesting ogani khale ko maram di kona ngasi ne tuise kogi 75 marks ya kamaina SSC MTS ko or havaldar ko kamaina koina mark 75 se kamaina code ka da do adu yeng dine ko ha de koi ngasi ki English section ni ko koi kana gi magi post na MTS ko non technical aduga havaldar CBIC or and CBN ko Central Bureau of Narcotics ko analysis of previous year questions ko akogi PYQs ko 2023 examination gi ko hangibu question ni ko akoina kano ji ko sejida akoina exam thage taragadi exam du gi ko pattern ko haid magi kano je akogi general English ki makyano adegi di general awareness ki na makyano reasoning gi na kyano kwan gi na kyano ko kwan section gi na kyano abje akoina khangdagadi exam thawnu ko हाइदि पैसा तिंगा तो कने मतम मांगने को अपुंदा थाबै दि खंदि को अदो पास न ट्रैक तवे ना था तारा गदि को सी अखु यि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अखु नाम तो ना अखु नाम अखु यि हाई अखु अदा 24/7 दगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पजन एनालिसिस तो इदन को अदमाइना कोई गी कंटेंट अखु जो कंटेंट नम सेम तम को अखु जे सी जे आई ममांग सेमम ने को अदुबो अनफॉर्चुनेटली को आई गी जे वीडियो दो को यि पुंग अमा मखाई कनो खेंदोखि दई को ai ngasi ai wanta le sem mane ko adubu kan ta gore ko video do yadre aduna amko loroi ne ko ai bitik tang halle ko singna video semning term ne ko adu public interest ko ai kana pige da video obnina sem ne ko ngasi question je akoina aham da se khang di je aina loi thokram ne ko ai di name of the post se MTS ko ai di multitasking staff ko non technical and havaldar CBIC and CBN ko sigi oji ko ribni ko adi mogi kano ji ku exam tha ni makai mung tangai remne ko September ki last week sen tang ani ko aduga moi je ko gi session ani pira kani ko session 1 chali sina kai kena matanda reasoning ko reasoning aduga ko gi reasoning or general intelligence ko chamani ko reasoning haibaga general intelligence haibaga chamani ko hadi the process of thinking han me ko aduna ani chamani ko koi word khena bani ani je koi gi syllabus amta ne ko ani chubuduna koi gi quantitative aptitude ko ani jitagi koina kya mark kya lakata kya matam ko 60 mark lakani ko have the number of questions ta kya no ham tanda question je reasoning dagi 20 questions lakani ko 20 questions lakani aduga koi gi quant section dagi 20 questions ko 20 questions sama lakani ko aduga mark na 60 marks ko maram kaina tamda koi gi kadawba each questions carries 3 mark ne ko akoi gi MTS ki je MTS ki koi gi question amada magi mark se 3 mark ne ko 3 mark ne sawi ko 3 mark si ko pare ko dun ko maru adu ai no ai pom ja kidini ko adu si hai amang da ikram da jawi ko MTS ka kamara hai secondary level ki ko ani je ki question pattern ko yamna ko gi majority ko have the ayamana manai ko aduga kenari baibu ko MTS kina sunati ki exam amma khakne PDG ko aduga combine higher secondary level kina akoi gi ani ne ba have the tier 1 ne tier 2 ne ko ani ji ne ko asi khenam gi tang ne ko aduga question gi nature di aduga mark pattern ju khe adu khenam lai te ko aduga hajira ko aina hagre session 1 da noida koi gi 45 minutes fangani ko we are going to get koi gi 45 minutes ko 45 minutes na fangani aduga within ko sigi 45 minutes ki menung de ko noina reasoning ga kwan section je ani je asigi koi gi question mamani question je 40 question ko have the kananda reasoning is 20 im le kwan is 20 im le ko I the number of questions है 40 ले को 40 questions ले को सदा session 1 की देखो session 1 दा क्या लगे मतलब दा number of questions से अपन मई नहीं को मखा की दिया उजी को number of questions से अदुगा क्या नहीं बा 40 questions नहीं बा
40 questions ne ko adu mark na kya na da 120 ko haidi 40 into 3 di 120 da na ko 120 marks ko aduga session 2 na ko silo ra matung da no atang break period ni break period matung da akoi gi session ko session 2 da la ka tu jina session 2 da la ka da sections na akoi gi general English ko koi gi English language or comprehension comprehension jo habri ko sabanai ko habdi chamana ngatni ko adagi general awareness ka current affairs ka jo sabanai ko aduna anijam anijama pulakani ko aniji gi marks na kwai chaw heba anije koi gi koi English ki oina 25 questions ko aduga magi mark na 75 mark ko adagi koi gi general awareness or current affairs ko GK ko GK gi da koi gi 75 mark mo ko aduga mabani gi kano total mark na of questions kya ne ba number of questions se 50 ne ko 50 ni into 3d 150 tare ko aduga mark na 150 marks ko mark na 150 marks ko haidi kainam tam da koina akoina haita ra ga di ko haita ra ga de koina kok si na be ai ko haidi koina sitagi ko akoina session 2 se general English am live ne ko general English ka general awareness ka se asitagi koina marks se 70 150 gi manung da ne tangkhai ko lo ro ba 75 and lower se ko 75 and lower se sa dem ira gi ko ka chaw no ro ge ko ping ai tangkhai am no to bu ngam me ko tangkhai to ngam manu ko ka hari chaw na pa gi hana ko 75 an pa ge ko 75 se dum ngam do ni ko aduga kano ko gi 120 ji manung da na ne 120 ji manung da ko gi 30 mu to ngam me ba sam kun nim nung da 30 to ngam draga di adudi exam tha kana blai ko adura ga di kya phange 105 phange adura ga di nang adum selection phange ko dam adum nang SSC MTS ta nang yaw adum nangi kano yaw ani ko selection process ta nangi ming yaw ani ko aduna akoina attempt to dise mark saw ko adi general English tagi akoina yam drab da mark nifu mu to bu ko aduga general awareness tana akoina yam drab da mark ko gi koi kumanga ung to ko 75 se asim no kumanga tang to je ko aduga general English tem live ne ko mawon gi di mark yankai nifu yankai bu to wi ai bu ko adubu akoina only nifu dang to re ko se nifu to re aduga si kumanga to re ko aduga aduga di kya tare am da nifu kumanga de 75 ni de ko aduga amana kwaino abamna akoi khoi gina kano dana season 1 je season 1 ji ki oina negative marking lai ti ko akoi gi no negative marking for section 1 gi ko section 1 ji gi negative marking lai ti ko aduna ko question ni fu do nangna chingna do loina ma kolam mo am tak kano akoi khondo ngonu ko question ni fu do loina ma kolam mo ko adu nang daw ya ga di khala pu ai ko aduna magi di manam di negative marking lai ti ko aduga session 2 dari akoi gi negative marking nei ko session 2 dari koi gi yam lai bine te du so akoi sum tagi -1 ko mark ong gi nung da nana lan ta ga di akoi gi -1 ka kani ko negative marking ko per wrong answer ko ma ang ka kani ko aduna aina mamang da koi gi January to koi gi June gi ko hal December gi yawani akoi gi November bu sum yawani ko adu da phajana pa akoi gi boyam di isan biro ko aduga nana maru oiba singdo aduda highlight tor thamjalo ko adu paw ko adu ga dinang sengki khoi gi high score to ngam ni ko aduga kana umba khoi gi MTS ko MTS ade command hashing level ko ani jitan tarki ko ani jigi khoi gi previous year questions ko akoina exam no crack to get agadi akoina mock test to into ba aduga previous year questions ya asi ja analysis to way am dakar oi maram di kaina da koina sidagi koina khangdine ba haidi simplification dagi mark ya lai adagi ratio and kogi proportion dagi mark ya lai adagi di simple interest dagi mark ya lai ko adagi di percentage dagi mark ya lai ko adagi di number system dagi mark ya lai ko
asum masing loi khangdine ko average tagi mark kya lai ko adai simplification adum masing loi khangdine ko kana naina khangdine ta gadi akoina previous year question se naina khangdine ko aduna ai mark se sem ai na sem ga thamamne ko aduna sem ga sidalon thamamne ko silona sem thamamni adai pdf to tharake ko ado sidai koi gi moi gi apun mark se kyanam dam akoi section 1 ga 2 ga je asigi apun mark se all total marks se 270 ne ko aduga duration na apun mada ko 90 minutes ko abdi pung amaga makai ko adi amnang ko de aduna adudi question nang la aji ko question da hangi se akoi gi ngasi topic ko analysis of previous year questions ko 2023 examination ko ko gi MTS non technical and havaldar ko question number 1 da select the most appropriate antonym of the given word captivity. Antonym have the kaino. And antonym have the words that have opposite meaning ko. Have the antonym have the koi gi sana nga da koi gi opposite meaning of the sana nga da koi gi big hare je ko. Big ai tar ga di achau bai ne ba. Ma gi opposite meaning di kaino small ko. Adigi tall hare je ko. Tall di wang bai ne ko magi opposite meaning di kaino short ko sumaina ko adagi di synonym su lakani ko synonym sa tara ga di koina makhal lakani ko have the a word or phrase ko that is same or nearly the same meaning have ne ko have the synonyms have the koi gi manaba ko koi gi nearly ko koi gi mana koi magi meaning to manaba ko magi sana nganda big habaga big abis aso wa ne ba large ko large adagi di say quick has ko quick se kanada quick antonym study quick object two web je kidoi antonym sargati opposite what di slow la kane ko aduga koina quick ki kanodi kaina quick ki akogi synonym hanga di kaina da akoina khundi je rapid kan kumbe ko adagi di swift ko mai kumbe ko sumaina adam makata ta lakhi ko se captivity have di kaina da captivity di akogi the state ko akogi or condition of being confined or imprisonment ko ha di koina captivity have di koina first ai kan lon kan thai ko captivity di koina kana to budo akoina kudam mai ke ko akoina usik ama khak ko akoina magi case ta ai tare ko sarang da hapsal tham budo adu do ke da wam tam da mado pai bu ya roi ko mado sarang dugi manung dum laitra adagi di mi ma jail da lai rebe ko jail da lai bido adu do mado confine to ineba adu madubu ana gumba ama aina abduct to re ko abduct to abdi ana kidnap to ko kidnap to re adu ka aina ma je aina lona koi gi particular place sama da aina ma je confine to thameba abdi ma je ai gi kano abdi fazila thameba ko adu mana adu neba abdi captivity di ko ye fazil thamado ko aduga magi opposite word kai oini yeng je ko sejda madam sang ka samjala ki ko liberty je oini ko liberty of the kaina da liberty the state or condition of being free have ne ko and igem ko the state or condition of being free ko liberty of koi kan tabra statue of liberty na statue of liberty je ko na france na kana piba ko US ta kudul to gewa gift amba haitare ko aduni ko aduna kedogam nanda statue of liberty have di kana akona sita min to je ko koi statue of liberty da kuthangal le ko hai di ai free oire have ne ko ai kanam ta ki maka pondre ai isa je kana ko gi kanam ta ki depend ta udre ai isa je ko gi independent oire have do ko adune ko liberty have di ko se imprisonment di opposite ma di sida kai gumba synonym sana hangam ta ga di imprisonment je si oine ko adi imprisonment di kana go mam pu ko na imprisonment ga jail thambada ko jail laiba gumbu ko adum do ko na dagi di ko na mi phar nganda ko na kana go mam ko na ai na sai je gi do kana go mam ko na ma je ko na phazal thamanganda adum ba adugi process tu kai ko gam tanda ko na ko imprisonment hai ko CRI de koi kanone ko CRI de koi gi press to ba ko ai di ko na CS ka have ko adini ko ai di akoina ko gi to
to make ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ glad or happy ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ offense ꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯝꯂꯅꯤꯀꯣ offense ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ offense ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ refers to an action that cause ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ displeasure ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ resentment ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯣꯝ ꯊꯝꯕ or anger ꯀꯣ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ or ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ something that outrage ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ something that outrage ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯍꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯇꯨꯀꯠꯆꯕ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯖꯟꯁꯤꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤꯀꯣ select the most appropriate option to fill in the blank ko sida when are you ko haraga si maning si yengo ko when are you to write to your friend haiba ko sida aina kan tawre ko ahambada when you are gone haiba ko gone jidi kaino gone jidi past ne ba koi past participle ne ko pp ne ba koi past participle ne ba when are you gone haiba yade ko sida phongdo isi kainam tandre when are you ko sida yes ko to write to your friend ham ne ko nang kai ka khoi aigi kana manam de kaina mating ama kana aina khoi through khoi text message whatsapp ta wero natragana facebook to wero idore ba natra chithi idore ko ada sma hangmani da nang karam kanda akoi nangi namana buda kana ai ba khoi nangi chithira natragana nangi letter kaina aduda nang karam kanda iduno hamne ko adurega sida future expression ko future plan expression to webo ko aduna stage da koi go sabja asdin lalani ko manam di you have plural ni ko plural ni ko you ko you have plural ni ko they ko degi we ko sumaje aduga sidi go sabji kai jala kana am tanda koi third person singular koi number de la kane ko pronoun to ko like see it see ko it see he it ko aduga akoi mi maming ko sa maming ko adugum madai tare ko third person singular number de la kane ko aduna sim di la le ko adagidi when are you go to write to your friend abjo si jo koi gi meaningful oide ko have this is when ko do you go at the end when do you go to write to your friend kana koi da have the ko sidang is the when are you ko going to write to your friend have never have this data is kainam tanda koi present continuous tense ko that option is ko b ko le ko going have when are you going to write to your friend have as is grammatically correct way ko aduga this is the appropriate and grammatically correct way to say something about their future plan ko aduga question number 3 da select the most appropriate antonym of the given word ko approve ko approve of the koina kedoge tanda approve why je koina karangwan sine tanda kana koina kai guma request am to matam ko aduda koina accept wi rak ko adu ya bi rak ko agree with ko adu mundne ko samna ngana koina loan ge kana ma thare khalaji natragana application am thare khalaji ko admission am koina prestigious koi gi university am koina kana admission gi kedawa koina thare ko adu approve ai taragadi accept to have agree to have ne adu gadi reject absna magi antonym have the kaino ai sa hagre ko antonym have the words that have different meaning that have opposite meaning hagre ko adu gadi reject sidum oirodro yare ko aduna si sana je ko sang samjala ki ko ma ko na hadi kana dani nguse ko select the most appropriate meaning of the given idioms ko cut one short ko ai sida kana uchara ke ko ai idioms ki phrase ki ja ai shmai pare e ko ai di si ja ai give away decision tor ke ko kana gumna phajana kan tar kana pungsang mi oi tar ga di ko ai ngasi ki kana sita ai give away am pirakani ko ado dum video jing view ko ai ko hajar ke ko okay aduna cut one shot ai ja si je kai no am tan na idiom sama idiom ne ko idiom ne si jina ta ai je kai no ba cut one shot ra ga di ne to interrupt someone hai ba mino wari sanai ngai da akoina thatpa gumba ko thabam tori ngai da yasalak gumba adu khangnei ko adu cut one shot aga di adu mudo to interrupt someone ko kidan samjala ke find the part of the given sentence that has an error in it ko if there is no error choose no error ko asli da koi gi
sentence sama ka pirakani ko sentence ta koi gi karigumba akoi gi kedoba la error yorok taragadi ko adu do putu oye ko adu kai gum error yoram jagadi no improvement no error na ko akoi gi kopira moye ko do not let the opportunity slip away hai ko and you will repel hai ko and you will repel ko hai bi kai na ham tan da standing is kai nam tan da akoi na nang si khudong sab je la hu ta ga di nang ngam do pharakani habdune bu ko English ta hai ga akoi na Manipur hai ga di ko nang si khudong sab je slip away di nan thok podo nang si khudong sab nan thok ki ta ga di nang wanda ningam do polakani adu da stage ta do not let the opportunity slip away have je stage ta koi conjunction end je asi ha pa dewa si mo ta kai ha ka da ba or o ge dam ne ko aduna or on half ko half way di ko na sta half ro ko aduna ko na magi kano je kai dalan gai tara gadi ko na stage ta kano pira manim ko and you will sta shan pi bin ko ai column dre do not let the stage ta ama pi ni ko and you will stick away possible lere and you will repent ko swana ga da ko aduna a b c ko c gi kano je lere ko c o ga da ne sang mai si je c o ga a na c ne ko do not let the habjina kano odine first odine opportunity the do not let na a odine ba the opportunity slip away na b odine ko aduga c na and you will repel habje a c je lale ba adu d na no error ko adu ga di lale je kai dino c de ne ko ai this the c di iram de ko adu na khangjelo ko adu ko so and you will repel ko sida lale ba ko duga next question da tang samjin ko select the most appropriate option to substitute ko the underlined segment in the given sentence ko if there is no need to substitute ko in it ko then select no improvement ko koi gi kai da ba asida underline tawriba kanu se asida koi gi mohut sinma ya ba koi kanu ko koi segment ko ama ya koi gi sentence ma gi option jida yaw bre yengwe yawam daga di koi gi monda replace tawno yawam daga di no improvement an thawaye ko ado you must apologize with him for this hamne ko stage the pide ko we say ko apologize to someone ko have the akoina we apologize with koi sana ranga ko I apologize with my friend have the lale ko have the I apologize to my friend hanga dam ne or ko akoi gi see ko apologize with her parents for being late ka has ko stage ta koi gi lale si ko have the with fj ko na apologize ta sina de ko mano I har ki ko si ka yana si ha ga nem tanda she apologize ko to her parents for being late agam ne maram di ka ina tanda akoi ina reason amaga purpose ki marak na akoina to akoina akoi preposition to tham ga ne ko dana have the ko apologize to person have the ko for reason ko have the apologize has bab amane ko aduga si je ba si bab se kai mang la kane ba noun gi mang la kane person have ji kai no noun ne ba noun gi mang da ko gi preposition to je la kane bu ko aduga noun gi matung da reason am lem ta ga di aduda ko gi preposition ma thang gane ba sida for ni tham ji ko adu atai kano sana de ko atai gi ko gi pyramid ba kano je option je choose the most appropriate that can substitute ko the given group of words ko sida pyramid je akoi gi aina mang pi ko one word substitution and ko adu do yana pa adu do aina selection toranganda after sustained prolonged analysis toranganda ko have the tara thona ko na yeng third from ne ko gi one ko who is unable to read or write se kana gumba ibu pa ba tok tabje ko na kai khana ke maje pe illiterate khane eligible id kana apni ko gi si tang samjha lage ko illiterate ko adum khange ko habdi ibu pa ba tok mi sing do kana kai koi illiterate ko adagi di select the most appropriate option to fill in the blank ko man ko dias ko a strong desire ko to accumulate
well have ne ko akoi miyo ba se asi je akoi je ke do ga am tam da akoi gi lan tum je asi accumulate ab di passion ba ko tungsan ba passion ma je asi gi akoi strong desire ko have di pen man idea ko have di sigi desire je yam kal le ba have di akoi gi akoi anang nak pata dum kudam example PVR ko pasam am pa ba ko adu dum ke do ba akoi charity to mo ta dum magi dum pasa je magi grow lang na ba dum ta kaya tare maze already magi akoi gi generation tare mukti dum thak pe aram ne ba adu bu ko adum pasa je dum kaya tare akoi pen manai dum do aduna aduni ko sta ai ko ado se main ne sta ai je se main hai je kai nan da maze main ha ga di mi have ne ko mi je pi ge nu pa ge ra si je mi have ne ko aduna si je kai no singular koi gi unit ne ko or singular noun ha je ko singular unit eba sida phongdoi je ko adure gade ene mamang da subject verb agreement da kay hagre singular unit lakta ragadi maga thanari ba kano do maga thanari ba verb to kay lakana ba akoi gi singular lakane ba ko aduna kay lakane ingas ko have the plural ni ko have the kaino past ni ko past ni ma je koi gi s or have ki ko is having have ju ya de ko is having a strong desire have ju ma ju akoi gi grammatically koi gi error grammatical hai this according to the sentence ko is having have ja is appropriate oi de ko akoi ni yeng du city ko na the most appropriate ane ko si is having have ja kitang di akoi gi slightly yai ko aduga akoi ni yeng du city the most appropriate ane kwai sana ma ne ba aduga di has se tare has man has a strong desire accumulate well ko man am je no nisim ko man hai tar gadi maje men nate ko men je asi oi tar gadi ki to ba maje singular ne ko aduga women da ju ko woman je asina kaino asina singular ne ko aduga women na plural ne ko yare question number 9 lagi ko select the most appropriate option to fill in the blank ko akoi gi macaroni ko macaroni the radio hai ko sidai kai men me ke hai di sidai ta pyramid ko discover di kai na da koina hana da gi le ma pot ko hana da gi koina prakriti da gi le ma pot akoina muk nang pangba sana ngan da koina kai ha sige akoina Manipur gi akoi senapati ukrul dagi akoina limestone phangeba natragana akoi gi sense akoi gi rare earth mineral phangeba ko rare earth mineral je akoina kedoba phangeba adu akoina adokoina kayan sina gata kam tanda hana dagi lejeram po neba lejeram po oitara gadi adu discover ha ganeba aduga radio apps di kedo kam tanda akoi hana leram po nateba sidi inang na akoina mebana mebagi akoi gi knowledge na akoi science ki kanona development science ki kanona akoi mangsin tharak padai ko akoi radio phone ko adi telephone am puthore ko sikum bajina ko hana lerem daba nong puthor paje asum bajina ko na invented ayo ko like television ko sabai telephone ko aeroplane ko adi di bill life di saba mi ko sidi yungumba ko akoi infrastructure ko mda sine ko assemble life di pan akoi pangkat pai ni ko example live di ko gi akoi poaching do hadi different akoi magi parts do ado do kedoba amuk assemble to adi ang pangkat ko ado ne ko sida question of je invented ko macaroni invented the radio ko yare ko question number 10 da select the most appropriate meaning of the given idiom ko to take one's head off ko have di kanam da to take one's head off hai taragadi kana akoi akoina koi tupi je koi western culture dam chan ko akoi am tanda akoina tupi je kana gumama akoina tupi je akoina kana gumama koi commendable oiba ko natragana koi yamna word oiba koi thabam dro matan da ko commendable work am koi achievement am phang matan da koina ka head top kan hai dro head top kan ko hai di laudable oiba koi thabam dro matam da koina head top ka habdo head top ai taragadi koina tupi do kedoba koina tupi pum do san la thuk ko ne ko head top ai di ko
adun taning is kana to please someone ko abdi kana mum pelen ko aduna te ko adu sida the correct answer is to admire someone ko abdi kana mum ko na idawa izat to ko adagi di respect ut ko adu mado adu ko na to take one's heads one side ko to take one heads of gadi to admire someone and ko says that up to question number 10 ta akona mark kya le 3 into 10 di kya na 30 le re ko says the kan pan ni ko ai je tasena bitti le tram ni ko have the akoi gi manipur je tasena id thal ham de thal ai je kana ai je sena nga da ai gi manam da kan tigat pio ko ai je relief camp ki ai gi through the ko ai oje bokta mi kun ga mathoi ko government ki tabak sen ko gi central government ki tabak ta moi tara ga mathoi ko adagidi airport ta moi mari ko adagidi hotel da adagidi kai odum ai thabak se admaina ai particular post ai dare ko angonda sumaina ko gi asi hire ga kano se lan lawi gano ko I have the organization job mi ko aduna adagi ai sam ki ai kan tanganda ai gi article ga phongi mi ko adagi newspaper ga ai gi kano phongi ni aina isagi lejaba ai gi neighborhood ko adagi ai gi bari mata ko relatives sing gi kan tanganda फिर वाला अदे सिलप पैसा अखोगी था था मई तोलोका पुलप कनो अखोगी रिलीफ कैम्प रिलीफ कैम्प अखोगी खुरंगा सॉरी खुरंगा अना मतें पांगीबनीको मैम लेरेको अखोगी पॉलिटिक्स की अखोगी अखोगी यूथसिंगसे अखोगी पॉलिटिकली अवेयरनेस लेगदबनेबको अखोना कदौबा अखोना पॉलिटिकल अवेयरनेस लेतबदगी आईदी कदौरमने आईदी पॉलिटिक्स आईदी आई हैड पॉलिटिक्स का हारेको अदुगदी अखोना आई हैड पॉलिटिक्स हारेमेना अखोना बोतो हाईदी पंगम नम्बनी पैसा पिरप मीदुना नम्बनी अदुगदी किदौरे करप्शन हाइसे दम थोलपाबसे सिदि दम अखोगी नेचुरल अखोगी फेनोमेना आमनेबको थोलादबनेबको अदुना अखोना पॉलिटिकल अवेयरनेस लेबसे याम दरकार ले अखोगी वाइखु कल्चर हानेबको हाइदी कगुंबा कितन थुना हाइको हाइदी असोबसे थीदो हनेबको हाइदी आइजु से कान लाइतेबको हाइदी 2019 दको आई नोन स्कांगनी को यूपीएससी की एक्सपीरियंस को हुजुपुदी माजी अखोगी आईपीएस की पीओ रेको माजे मतमदा वीडियोस थगलमे को अदो माजे केतारे माई वीडियोसे आई पन येंगी को अदम मतमदा को आईदी फजन एप्रिशिएट तोय को अदुबु केतारे मैम जे सुम केतारे काना बि फंग फंग बाइतारे काना बादी पछा नतब आईदी मैम ना क्रिटिसाइज तो बने माई असोइबा को असोइब पुथोना होना आईदी मागी माना पिनिंगीबा मागी आइडियास को मागी माना पिनिंगीबा मागी कनो अफबा ग्यान लौसिन मोतने अखोई फतबदोना अखोगी अदुदैदुना अखोगी नैनरगा लेबा हाइतारे को अदुना अखोई जो आई सामक्सु को समटाइम्स अखोगी बिट लेतम तंग यारेबो को अदुना अखोई ब्यूटी दम कन तबको अदुगा अखोगी कुपीम नंबरसे पैसा तिंग दबनेबो को अदगिदी नोना कुपीम खं नंबरदो अदगिदी वारीमदा सिगी वीडियो जनको नोइसे अखोगी एसएससी गी एमटीएस का जे अखोगी थता नते हाबदी अखोगी माइ केबिन एम पिरकनी को अदुगा माज तो अखोई सैलरी मिगी 7 पे 8 पे कमीशन लाखरनी को अदुना सैलरी से मोय अखोई नुपी गी मोगी पोस्टिंग की प्रेफरेंस से दम मणिपुर दा पिरकनी को अयाम मणिपुरी पिरकनी 90% मुक्ति को नुपागिना अखोगी मतम दरी एसएससी जे अखोगी साउथ कुंबा नॉर्थ कुंबा अदगिदी आकनो मन पिरमे को होइसदी को अनक अनक मागी रेस्पेक्टिव मागी कनो स्टेट तो अदुगा नियरेस्ट ओबा कनो दा स्टेट पीरे को अदुगा इवन मागी ऑन स्टेट पीबजि ओबा को अदुनो जिति याम नुंगाइरमनि को सिगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अखोगी सोना खुदुंग सा पीबजे याम फै को आई कोन कितंग लोकसु कितंग नुंगाइति को मखा ताइ को अदुना आइना हाइनिंग बदी सपोर्ट तौबजे अखोई मणिपुर गेना याम वाली को हाइबदी सपोर्ट तौबि महोतरे हाइली अस तौजे साइसि यंगोना हाइबना अनमगातने को आई ले खंगे को हाइबदी आई की वाइन तब को हाइदो को जुलन खंगे मियोबनि को ओके बैक तो अदुबो आईडी कोइदी आई की मिशन दी कैनाम तंदा मैम नंगानिंग मंगाजे जनो को आई गिदी कदोगे नाम तंदा आई गिदी आई खरा दो रेगा को आइना अगोंदा लेजरीबा आई की नॉलेज मैम से कनागोम शेयरिंग तरंगांदा को आइना मांग हाजे गिदो शेयरिंग तरंगांदा अदुरगी फंगपा कनागोम आइना कन तो गिदो आई की कनो जी आई की कंटेंट जितगी कनागोम माइ पाखिदो
aduda ai kwadi ga chawba achievement am leba aduga haiba miduna jo kana gumam muk sharing to wini son ki ko aduna coaching zik fees have jam chawi ko coaching fees am danang palising time pan ko kun dam la e ko aduna adagi dinang matam haibam kai thurakani ko aduna kona ista YouTube ta ista koi gi koi screen da tak paka sita izi ko aina adum hajab to aina yam to na pan mo hai ma do sita ibze asiga screen tak paka kenda kena lai te ko kena ba sita ize asiju screen tai duga hena mana hena mugul lai na te ba sina sita izi na hena jo mugul lai bi ai ko aduna makhala age ko question number 11 ko mark ne hagre ko select the most appropriate synonyms of the given word forgive ko forgive have ding ngapi bu ko magi kedawa magi kyang samjala ge ko magi forgive ki kano se magi synonym se kai oga dagi adudi forget adi kaw ba ni accuse adi kai kedawa accuse ai tara gadi ko gi maral le ba mi ko taragana accuse to wa di kana gumum pana maran si bu ko adu ne ko adu di forgive ki kano synonyms tate ko forgive I think api vibe ne ko adu gadi adagidi pardon hai tara gadi chumme ko koi gi pardon me I pardon you ko pardon me ko forgive me ka hai pardon me ka ne den ko adu maina ko adagidi compel ka hai kano ne sitana de ko aduna kita samjala ge ko mong ju kantai ko sang bagi ya de ko select the most appropriate option to fill in the blank ko choose the correct alternative ko him to use my bike to go to the office ko ko state mun english ko ko english ko him ko to use my bike ko to go to the office ko says the granted and high ko granted object ko na kan sin again na kuna kaiguma kuna request to matamda ko I did things like kuna request ko kuna akoi sir da akoi application lip ama kuna lip ama ni kuna ni matamda koi granted tore hai taragadi yare have name ko aduga permission ko have the granted adi koi permission gum ko sina granted ai wai je kan sina na matamda si islo ko kuna request to bud ko things like requests ko adagidi then permission ko adagidi permission ko aduga rights ko koi rights de koi adhikar ko adagidi hak ko adagidi wish ko ade koi wish ade koi akoina soda ko kaya tare wish ko nijab ko adum sine ko aduna sije sigi asta I granted him to use my bike to go to the office adi prakanam sakre ko aduna sida moni sabju yadi ko sanction amju yadi ko sanction amdi ko gi kai mama ko na sana ngan da ko gi akoi gi thawal to bisnupur thawal to impal adagidi impal to kanu gi national highway gi morang ko sibuki ko gi magil sorok ki kanu gi akoi gi lupa crore sanction tawre kan ha do sanction amdi paisa kai mama ko gi paisa gumba ko gi adum do gamena ko gi approval to udine ko do adubo se dik kai ko na most ko na yindu je kai na tanda most appropriate object the most appropriate option I have ko adu gadi allow object I allow him to use my bike to go to the office ko yam tin like ko sidi ko adagidi 13 ko the bullet struck Eric wall and was ko adaga dias ko from its course ko so ko gi reflected hai ko reflected addition abi aro ko sta have the bullet che is the wall amada ko wall amada akoina bullet che palang anda thakture have name ko thakture have name maram di magi force na thakture have name ko adu gadi deflected che odiba deflected ata gadi akoi gi to cause something to change ko hai magi direction do khong dai tare ko sana nganda ina smaina pot aman langanda sana pot aman langanda magi sona langi position handurak thro aduna deflected adu kai ko nda deflected na ko na physics tamai ko deflected na ko reflected ha gadi ko mention gi kano dak kan sine ko twisted ha gadi bo ko gi twist to ko le ko adagi crash ha gadi poka ko na kai ko adu sina question na bse ko na most have ni na sida deflected che o ni ko have the
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ to cause something to change directions ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯤꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ then ꯄꯥꯏꯗꯧꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯀꯣ select the antonyms of the given word agile ꯀꯣ agile ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ quick ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ agile ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ quick ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ able to move or think quickly ꯀꯣ yam thuna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ yam thuna ꯂꯦꯡꯕ ꯀꯣ yam thuna ꯂꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ yam thuna ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ agile ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯀꯣ stiff ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ dull ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ dull ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯟꯕꯗꯨꯅꯦꯀꯣ lack of interest ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ dull ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ dull ꯑꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ quick ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ antonym ꯁꯪꯕꯅꯦꯕꯀꯣ antonym ꯁꯪꯕꯅꯦ synonym ꯁꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ quick se oigadabnebko quick se oigadabni whereas akuna hangnisdi agile habni ko magi antonym hangbneba antonym habdi opposite word habnebko aduga rigid abdi koigi not flexible hayo rigid adi koina rigid se koina kang asina ya ga amda koigi kanoje kanagumko koigi ngang basapta tar ta koigi ngang sapota koigi ta da misindo smajam rigid okay haitagadi ko magi maje pra rigid maje mai wakhalje pra rigid oy haitagadi maungonda koigi maungondene maungonda koina magi makuk sida koina idea piba singje kidawpa loina thaktora pai tare habdi sangda bai tare ko gyan ta rai haija rigid adi nung da koin ising ajim tumda kidaroke handuroktra adu samna ko rigid adi consent ba habdi flexible oidabo ko adu ni da sum aina line ba takpani ko he is a rigid guy haitagadi maje koigi khondokpe yaro da unchanging oibo ko adugo not flexible oibdene ko aduna sejida stiff haitagadi ko hard to move oibo ko hadi lengba koigi kan to koigi lengbo otpe koigi yamna wa ba haitare ko yam tappa ko hadi rigid id hard to move oibo ko islo ko rigid id hard to move ko adugo sige sorry stiff habdi ko stiff habdi hard to move ko hard to move ani islo ko yare ko hard to move and igadab ko yani ko or sai is ko not flexible or difficult to bend or move and ko so adugo rigid se asi ju kitang chani ko adugo akona most appropriate oiba thigadam ne ko rigid se ka di chanai adugo pura chanam dinati ko kitang di chanai ko aduna question number 15 ang jeng ko select the most appropriate option to substitute in it ko select ko if there is no improvement ko sija pyramid po check kidawa koigi akoi underline tro miba segment je asi je kidawa replace the way ko the doctor has reassured me that the operations was a routine one am ne ko hadi the doctor has reassured sida di hapadani ko adu moi yuna hapum de ko asem bugidi the doctor has reassured haitara gadi sida di la kadam ne ko adubu moina thogena la laga sendon manina di hapum du ye ko aduna sije akoina sida param tamore ko sida haning je meaning di doctor na ngonda koi convince ta oi kama convince to budene hadi operation ta buje sije kogi yamna common oiba kemta ngonda kemta nungai ta koi hadi kemta awaba nongonda wari kemta leiganu kana them do haita ko hadi sije yamna ka kogi common procedure ni ko aduga nongonda ka su yamna sena phangadam nate adagi nongonda kasum sokadam nate ko admana magi awab singdo hadi magi awab do kitawba awab do adudo doctor duna thembi bai tare hadi console to biba or console hadi thembi ko console hai ko ang them the console ka hai ko adagi di convince ko convince har jai ko aduna stage da akone senduk tija yes lakta ragadi ko yes lakta ragadi koina always ko aina si question mari manga di yang mane ko adu ta gadi the doctor head lakane ko ramdi head sula ai ko stage da head kim thang da akogi passport display lakadam ni ko b2 lakadam ni ko b2 lakadam sula ai ko reassure me ai ko aduga taking je ko atai je number 8 da reassure me ko si yad ko
the doctor reassure me have yade ko meaning thokte ID meaning thokte ko the doctor is reassure me have ju yade ko the doctor had reassured me have sina quite appropriate kano ai ko adu kai gumba sida jito ko sigi lata ko akoi gi example khara da koi is kum pinam ta gadi ko was kum non tho ko was kum na sumaina akoi gi sentence kano da ko akoi gi replace to ba ai substitute to da ko akoi gi the most appropriate option to substitute to matam da ko akoi gi is kum la agadi ko is kumala aga di kitawa was kumana to ko adagidi yes kumala aga na he na to ko adagidi atai je kai gilai adagidi swalai ko atai jidum ai khangba haraki ko dum ko maka ba yingsi ko patam lo gidare find the parts of the given sentence that has an error in it ko if there is no error choose no error ko all the students ko all the students have ko is done better this year ai ko student subject kai all the student subject kai no plural ne ko adu ko magi thanari bab se kai no singular tara ai ko adu ga di la lai ko adi ngasa di to rim sing se lo am lai ko adi marks ko pi ai ko ko ai am high evident ko tharam ta ga di ko all the students ko are ha ga are la ka dan ne ko all the students are done better this year kan la ka dan ko adana la le kai da la le is done is the la le ko hang ko sin ko the next choose the most appropriate word that can substitute the given group of word ko yearly celebration of a date or an event ko samjala ki kitang samjala ki ko akoi gi sahi kuding gi ne akoi thaudo ama ko akoi na popon mi obi yai ndagana akoi gi manu sinara puna mi obi yai ndagana aina ko adigi numsijaba man lagi dabi yai ko adugumdo akoi na sahi kuding gi akoi na celebrate to celebrate to pangthok pudo adu kai ka wi ham tanda akoi na anniversary ko idena ko ai gi na di ko December 20 ko sumaina akoi gi December 20 sumaina lai ko ai di akoi gi relationship pinate ko ai gi thodo mo ai incident am event am kine ko aduna idawa admaina anniversary ko ko yare ko aduga sida summa ani gumang hang ko ai am khak lokole ko ai spelling gi kanone ko choose the correct spell word ko am the Convenience ko ani subda Convenience ko convenience ko aduga convenience ko am maji ko aduga sidna Convenience ko convenience ko aduga mari subdana didna Convenience convenience ko sigi maraksta question number 18 je asigi je noina piro ko comment ta piro aduga ai question ka pira ke ko ada kai kumba loina ko gi sija dictionary de yeng debi de ko puxel seng na ta ko noina ko gi exam pass to get ga de ko puxel seng da kalo lai ko aduna akoina without looking de ko convenience ki spelling ja sum nayak ta ga di similar ko first ta adu khara pira ki ko select the most appropriate options to fill in the blank. My teacher is the best of all habja. Hai gadra ndragana Manipuri ko so best my teacher is the kindly ko adagi kinder ko kindest ko kind ko kam pi ga dagi says the ko the wahim la e ko ai mang ta ko the wahim la agta gadi my teacher is the superlative degree la kane ko superlative degree dadi kind is the kind ngata pi ko adri kind je positive ta kind oini ko kind aduga ako gi comparative degree dana kinder ko kinder adagi di then ako gi comparative degree dana kinder ko aduga superlative degree dana kindest aduga se kinder laktabe kinder lakpadi ya dabra hangbe ai ko adubu ya de ko manam di kainam maning da all and pai ko all and pai ko aduna sije kindest ogada manam di my teacher is the
kindest of all hai ne of all hai ne ko aduna superlative akoi gi degree ko aduna kindest ogeda ko okay comprehension gi session ai ko matam jenak su mam hogre ko kan tu chalage in the front page some words have been deleted ko fill in the blank with the help of the alternative given ko select the most appropriate option for each blank ko sanitation ko sanitation refers to the public health conditions ko sigi number 1 dana sona man pirang ani ko passage am pirang ani ko passage ya akoi gi kan ta gada ko na ko passage yung ko sanitation refers to public health conditions ko araga number 1 da kai la kada ke says the man option pire ko question number 19 ke select the most appropriate for blank number 1 and hang ani ko say relate ogedra number b da related ogedra number c da relation ogedra number d da relates ogedra adu ko man di sije kanu ogene ko related ogene ko idan samjala gi ko man di kaginam tan ko akoi gina si condition subje asigi kanu da condition siki kanu da akoi gina akoi adjective amla kane ko past participle ko often used as an adjective amla kane ba adu targati kam mano targati akoi gi kanu je related chala ane ko khangje ko si ja select the most appropriate option for blank number 2 ko says the piri ko sidi yenga ji ko to sida sanitation refers to sanitation adi kaina am the sanitation adi kaina ko ana khambra okay so sanitation je khangdab jang ani ko khangdab yaw ta ga I ragi ko siden I ragi sanitation adina sanitation means refers ha jare ko sanitation adi akoina sanitation means sinjelo ko ai the vocabulary ti ko ting amam kanta wan ko keeping sanitation means keeping place clean but nan madu ko and free kanadagi from germs mahik tagi ko mahik matai ka hendana to stay healthy ko akoina kidawa to stay healthy akoina safana ba ko akoina safana ba na akoina akoi ba ko akoi ba leiba akoi particular place ko akoi gi jaga ama akoina akoi gi dawa akoina phajana akoi gi ketare akoi gi patau ti man ko ai the human akoi gi faces ko kem duga human akoi gi human faces or human akoi gi weights ko asuma singja akoina wen lothuk pi ko phajana akoi gi sengdok pado adu do sanitation na khanai ko adu si islo ro ko adu question da ai sang idore ko aduga to clean ko sida kai wani related wani re ko to clean drinking water and adequate treatment and disposal ko hairaga sida off la kane ko sida man pvd kai pi matanda off for with in pi ko sida to clean drinking water and adequate treatment and disposal for human waste habya deba off kana gino wa haidi to clean drinking water and adequate treatment and disposal kanagi of human waste and sewage hamne ko aduna number 4 dana kedawa human contact with feces ko feces id keno mio bagi ko gi amang bu ko haidi mio degi ko na tolakpa akoi gi phatau thi amang bu ko is a part of sanitation ko haidi kaina sanitation je akoi gi kana adu gadi kai tare adu gadi na sigis da human contact with feces is part of sanitation ta gadi preventing preventing human contact with feces is part of sanitation adi akon amang bodo adi amang soi do ko amang ba ko gi mi be amang boy ro sasan gi ro ko kun direct pa do kun na khujin changani adi kun chena ham da gi sak sa da kan tai dina ko aduna adu nga thok pa je adu nga thok pa je ke dawe sanitation gi akoi tarutanan bagi akoi gi saruk amane ba part amane hamne ko aduna mari chubda mari gi je yenga ji ko sanitation system ko seji de yenga ji ko mari chub 4 je sanitation ko system ko protect human health by providing a clean environment ko seji da piri ji kai nan tanda seji da magi piri je
sanitation system je stage da last time man pi je magi object magi kai purpose to neva purpose adi sanitation system je asi ji kana id magi purpose magi objective ko adu neva ko adu gadi kai la ani adu ta gadi aims la ani aims ko adi sanitation system aims to protect human health and providing a clean environment have ko adi sanitation system have je asina aim asina akoi aim tori je adi asina meeting tori je meeting maru in meeting sang ji kai na tun na akoi gi myo je akoi na saphana leina ba akoi na akoi gi kano akoi gi clean oiba environment ama ko akoi na provide to ba dakar akoi provide to ko adu dune to protect kidoba human health by providing a clean environment have ne ko adu gadi aim sin la ani ba maram di sanitation system stage da phondo ningi je magi purpose to ne sanitation system je ngasai irei myam je magi ngasai irei myam je masik magi last ta magi mana magi aim do ko magi aim magi purpose to sorry magi purpose magi objective to kaina anida sanitation magi objective magi purpose ti kaino sanitation system aims to protect human health by providing a clean environment ko environment ko adu stage da 5 ta akoi ye stage da that will stop the transmission of disease cycle stage da that or is kaino am tandana akoi ye that ko stage da pi is ka yenga si ko stage that whom this subject stage ka ngata nam da relative pronoun hai khane ko aduna stage da akoi gi katare post akoi gi pot akoi gi na idea amagana akoi gi posak amagana ani gi marta akoi na tashina ba du kumba kano je akoi gi most appropriate kano je relative si kainam tum date sene ko samjha lagi ko this hai tara gadi akoi gi akoi ne plural akoi gi demonstrative agadam nem ko se akoi na this lag tara gadi sejda akoi gi environment habji kaino environment habji sejda singular ne ba this hai tara gadi plural ne ko sanadre ko dono ko adwani gi ngasi ko ngasi di share ga adagi di last ta spina am piram gi ko sigi siga khumbe mo ko a sentence has given with a blank to be filled ko with an appropriate word ko choose the correct alternative ko I am ko sigi ko resistant ko resistant ko resistant aduga ani shubdan confident ko aduga ahum shubdana pertinent ko aduga mari shubdana reliant ko adi I am yes ko of winning the competition aibo ko see question jeno kumbiro ko meaning the resistant have the kanam the resistant ai taragadi kanam tunda able to fight against ko something or not easily affected ko ai de koina gari impire ko gari je ma ising sangbagi kan tawba ising ki mangoda koina resistance hai gedro haidro hadi ising duna sangba ma ising duna sanga sokpodo adu gi magi resistance to kam ko gi magi resistance ki point kano kaina ko adu resistance to ni ko adagi di confident ko confident have the akoina na sure of yourself ko or your abilities ko have the nangi kaidawa nangi nasagi nangna kyam ngam gap do adu nang nasana nasabu ko gi thajabo do adu confident ne ko aduga when it comes to ko gi pertinent hai ta ga dina ko gi topic siga mari lena ko have the pertinent kai hana di ko gi your question is pertinent to the pertinent ko gi to this topic ka ha ga di ko ai mari lena ba ni ko pertinent ai di kam no mari lena ba ko have the ko gi related to the topic ko important to what is being discussed ko discussed is na ko important oiba ko maru ko ga aduga mari lena ba topic to adu ne ko ko pertinent hai taragadi ko aduga reliant hai taragadi na reliant taragadi depending on someone or something hai ko hai di kana mum da ko tanga hai di nang je ko gi nangi parents ta nang je nangi financially natrangna nangi kano sing je nang je nangi parents guardian sing da nang je depend tawre ko adu depend tawbudo adu kai ko ga nan da ko na reliant ko kodam mon ha anda he is he or she is
relying on his parents ko for money ko ka ha je ko na to na samane se swa ha je ko she depends on on her parents ko sma ha je ko sma si ha lo sin jare ko sigi ani do nga sa ama kanu duka convenience ki spelling duka sig ani je si ha ro ko si ha ro ngam mi dana aina sma no gi comment pass pe ko do aduda koi gi email thabiro aduga aina grammar am ko english grammar ko burlington gi ko sigi burlington gi english grammar je an mane ko sigi lupa lising amaga magi mrp je lising amaga summary le bine ko adubu offer da ai mana bamna khudol tor ko ne ko sigi koi gi bank ssc thaba bank thaba ko adugum ba koi gi english grammar da kitang shon mata ko adum boy adugum mada ko yamna kanaga da ko sigi da koi gi lo yaure ko habdi koina ngasai tamsing subject verb agreement ko adagi di past da loinam yaure ko past tense determiners ko adagi yagum thok lo yaure tare ko part of speech ko adagi di smaya ko sangi dore ko smaya ngasi di lo shalage adu ka sigi hai pokum do kumang am missing ko burlington english grammar mo ko for secondary school gi for secondary school aja up to 12 pukine ko aduna koina Command higher secondary school, command higher secondary level ju SSC MTS su adu CGL ju ko moise English grammar je up to secondary level ta hangma atane ko aduna sigi kano je yam na noi da am kana gani ko sigi ma aina give away na mem to thosara ni ko aduna songi kano kan to biro ko akoina first kuma pumida adu ki kano to biro email ke thabiro share ga ngasi di manipur pengai na akoi kana bitai luxury kalai pa imana fare fmnrg